بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب حد المسكر: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو دو تو دو سني دو حند دو يتي دو ينتوري يجول ان لا من محمد صلى الله عليه وسلم اومو انو لمدن سب يرمد يجول صحابه بن فو وجول e hore kala jokkudo diina kambe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina don tigi o tabintina e hore makka o jettita en der makka kadi allahumma amin. walli fi don no yalla yurminamo de gandi mo jokki mo soggana en dambude fi hiddeji din ko sakkitinen jangude ɗo ko hidde fi e tukkugol goɗɗo kansirgol mo zina ma kansira ɗum mawɓe makko ɓen innamo kanko ko fattujo na o ɓi halal. ɓe yewtunoen ɗon chartiji ko watta ha on tigi o waɗe hidde, o laɓɓinanno en ɗon poyi konguɗi feeñuɗi ɗin e konguɗi ɓari ndagol ngol. hande ko dambugal wongal go kadi o addani en fayi e ko tawata hidde no waɗɗo e muɗum si charteji ɗin fof timmi. ɓe wi hidde ko lette ɗe sharia on happi inni ko ha sabakari mo waɗi ɗum ɗo ko ha sabakari o lettete, ɗuytatake ɗon ɓeydatake kadi ɗon. fiya yurma on tigi a ɗuytata, fihi mo mette a ɓeydata, ko ɗum woni hidde no eɓɓa. o wi babu haddil muskiri, dambugal yewtayngal fi hidde ko sulinta. al muskir ko sulinta min askara yuskiru, sulugol ko haqqille ɗen bonugol. huwa ikhtilatul aqli, haqqille ɗen piyodira jilla tawon tigi nano wawno no hande kadi o wayi o yirata piiji ɗin e haqiqa majji. ɓe wi ko woɓɓe inni ko tagtiyatul al aqli, ko buumugol hakkil kinki buumo ki iwali few kono fenɗon ki suddi suumi on tigi anda ko woni e gerde. harmugol beere taban beere nden no jeeya e ko wirnata haqqille ɗen sudda ɗe jillidira ɗe. ko nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nela tawi yimɓe ɓe o wuuridi e mum ɓen tawi yargol beere nden ɗum ɗon tawa harminaka ko ɗum ɗon fayda wonno ko jaali kon. ista'salat fihimul khamr, tawi beere nden nde fuɗi e maɓɓe ko ɗum ɗon ko yargol tum. l'islam on fi toŋangol ɓe ɗum, l'islam on yaari lowoy seeɗa gokku. si goɗɗo no wowti hunde ha ɗum ɗon woni ka ƴiiƴan, a ari nde wotere a wi ɗum ɗo ta fillo waggol ɗum ɗo koye ma o salanoma, ma so jaɓanima ɗum jo'ay makko tampina mo moƴƴi. wa l'islam on ardi tawa gokku ardi fa jeejugol
o sensibilisation hollugol wonde ɗum dey nafora laamu o addi aya arano on ko cippi fi beere yasalunaka ani lhamri walmaisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafiu linnasi wa ithmuhuma akbaru min nafihima ɓe landuma fi o beere e carte juugol lotori honno wiɗa ɗum allah wi nelaɗo yeeto ɓe wonde bakkatu janano e majji nafoore kadi noon no toon wonande yimɓe goo kono bakkatu on no ɗuuɗi ɓuri nafoore nden ɗo miijotoɓe moƴƴi luggina ɓe wi ko tawata bone on no ɗuuɗi ɓuri moƴƴirde tawi naatu e muɗum woɓɓe on étape ɗon ɓen mi acci ɗo mi tertike fes ko tawata bakkatu on no ɗuuɗi ɓuri nafoore nden ala ko ukki goɗɗo e ɗum julɗo kono heddi ha joni woɓɓe ɗum ɗo gaynanaali so umar inni allah cippina men e beere ko tawata taƴa e ñaawore fes goɗɗo ala wo ka lamitora ɓay ɗo fayda ko tongugol kono wonal tongo ɓay nafoore no ton aya go aroyi ya ayuha alladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ko onon yo julɓe ta on arka julde dey tawa hiɗon suli ha tawa si on ari ka julde hara on sula hara ɗon andi ko on ɗon e jangude kon ɗon andi manaji ɗi si on tino suli o andata ko wowla no gasa o fokkita o anndi yo du'agol o huɗa hoore makko ɗo buy acci ko waɗi tawi e nder 24 heures on ko laawi ɗiɗi on tigi mari feere yargol o ara ka julde hara o sula si geeƴe juulama ɓenna ɗo jooni yon tigi tuɓɓo ɗo e subaka haray ko on tigi suluno kon iwi si subaka juulama ɗon kadi ɗon e fana distance no woodi ɗon ɗon kadi mi tuɓɓo ɗo seeɗa ɗo e fana he wara iwi empêche ɗon buyɓe ni he tigi on ɗo yon tigi terto ɗum nani tawago ton aroy ɗo tawa ɗum lannali iwde accitali on tigi mo ni gina ganno yaka juulirde ɗo mo ni gina ganno kono ɗon kadi buy freni ɗon ha aya taƴoyɗo on tawi ɗo joni fayda wowtama fayda joni hay mo yaray haray mo hersi mo uggini koyo suuɗo fuɗɗike wonkiji ɗi fuɗɗike wowtude e ɓaawo mum aware noon innama alhamru walmaysiru walansabu walazlamu rijisu min amali lcheitani fajtanibuhu laallakum tuflihun innama yuridu lcheitanu an yuqiya baynakum aladawata walbagdaa fi lhamri walmaysir wa yasuddukum an dhikri llah wa ani lsalah fahal antum muntahun qalu intahayna dan koni l'islam ardi wa tadarruj yaari escalier wol seeɗa e yimɓe ɓen ha yimɓe ɓen wowti tonga non hande kadi few ɓeere nden no harmi bi ijma'il muslimin julɓe ɓen fop no fottani ɗiɗo yeddodiraali wonde ɓeere no harmi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallama maaki kullu sharabin askara fahuwa khamrun o wi e nokku goo ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram wi kala njaram sulinɗan harayɗan harmi woni ɓeere kala ko tawata buy muɗum sulinayi haysi seeɗa on sulinta kono on seeɗa ɗon kadi no harmi ɗo o addani en ɗo wonde o addi mana hadisaji ɗin o wi kullu sharabin kala njaram askara kathiruhu tawa buy muɗum sulinayi fa qaliluhu haram seeɗa muɗum no harami ko ma'ana hadis o addi fayde ko lafdu on wa huwa haray ɗum ɗon ɗan njaram ɗon hamru woni beere min ayi shay'in kana e kala hunde ko ɗum moƴƴinira kala hunde ko ɗum woni ɗo kadi o faala ɓarindagol ɗo yimɓe kuufa ɓen abu hanifa en wiwɓe
beere nden si tawi wona inabu moƴƴinira ko piiji goɗɗi goo defa warba ha siiwa ufa won ha ɗum ɗon tawi sulinayi kono wona inabu haray harma ɗum ɓenta naqi aw nabid ɗum ɗon ko faljere no jeeya e faljereji wonɗi ka laawol Abu Hanifa on ɗon masala ko jillodiranimo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam fewndo maɓɓe andi ndiyan ɗan on tumati haray ɗan lewñirano goɗɗan go haray no haaɗi no lammita goɗɗan no waɗi lamɗan honɗum ɓe ɓay on tumati o filtirgol hari ɗum ala ɓe ala sifa o noone ko woni fewndo ɗo honɗum ɓe lewñinani no ndiyan ɗan ƴettugol tamaroje unta toon ɗe yosa tamaro no mari sukkara mari ko lewñi si ɓe untiɗe toon ɗe yoosi seeɗa ɓe itta ɗe hara ndiyan ɗan ɗan lewñi ɗa weli yarde joni ɗum ɗanon no ɓe waɗirta non no nandita e on noone ɗon ɓeni halas ɗo holli wonde no jillidire piiji no jillidire ɗi hara wona beere haysi bonni hakkil ko ɗum waɗi gimɗi no askintinna imamu Zamakhshari mi waɗali tahaqqugu wonde so tawi ko goonga ko yimɓe tun wi yunsabu ilayhi o wi wa in sa'alu an madhabi lam abuh bihi wa aktumuhu kitmanuhu li aslam fa in hanafiyan qultu qalu bi annani ubihu tila wa huwa sharabu almuharram tila ko ɗon ɓe fandi ɗo o wi ɗon wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum lahma alkilabi wa hum humu aw ubihu lahum akla alkilabi wa hum humu wa in shafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikah albinti walbintu taharumuha ka hetto hambaliyankoɓe noon ila akhiri ko selli kon kala njaram ɗan tawata mo yari buy bonnay mo hakkil ɗan ɗon njaram no harmi e ndarata ko honɗum ɗam moƴƴinira siko lemunne siko maaro siko ngawri ko muutiri ko mbahe ko inabu ko leɗɗe honɗum kuuni wo kuuni si tawi tun sulinayi bonnay hakkil haray harma fi honɗum ki hakkil ko ki woni fere neɗɗo ko ki hakkil wiyatama ɗum ɗo wattake no hersini ɗo no kaani ɗum ɗo sa waɗi yimɓe hutotoma accu ɗum ɗum ɗo no moƴƴi waɗ ɗum ɗo ko hakkil ki woni ɗum ki yonnantonde si kiɗo noon ittama hara no wawi si otowa ngal fere gon taƴi a wi a doginay ngal hara ko ka fello a ɓuɓɓoyta ko ɓuɓɓiɗa o ko ɗum waɗi beere nden ɓe wiyata nde ko ummul haba'is nene boneji ɗin fof nene ñiddu ɗin ɓay son tigi yari beere haqqille ɗen boni kala ko tongano kon hande kadi kanko on o andata ɗum no tonga no wawi o waɗa zina no wawi o wujja no wawi o yenna no wawi l'islam on no jeeya e piiji jowi ɗi gurdan gasata gurdan teddungal gasta e ɓaawo majji l'islam ari hiwgol ɗin ɗon no jeeya e majji al aqlu haqqille ɗen islam ari hiwgol finde neɗɗo on ta o fiɓu ko fiɓi wo fiɓugol wonde ko nagge woni allah mum ɗum ko noone e feetere maccinɗina no moƴƴina allahum mum agayna moƴƴinira ko juuɗe mum ɗen jooɗo ara ugginano kum ɗaɓɓira kum ɗon yokku mum okkor ɗum goɗɗum ma e kum nandu ɗum goɗɗum islam ari fi hiwgol ɗum ta on tigi fiɓu ko fiɓi o islam ari hiwgol wonki neɗɗo kin islam ari fi hiwgol haqqille neɗɗo ɗen islam ari fi hiwgol jawdi neɗɗo ndin islam ari fi hiwgol geygol ngol e teddungal ngal idan ɗo
dagaki kala wo ko bonni hakkille ɗum no woni ko comprimére ɗum waɗa woni ko ndiyan ɗum waɗa woni ko ka pikiru ɗum waɗa woni ko ɗum waɗi dorogu no naati ɗo naatugol duhulan awwaliyan tanaji heewɗi ɗin nde yimɓe ɓen no waɗadi ɓe bonnay haqqille ɗen tawa ɓe taway haqqille ɗen jaɓata si ɗe ɗon ɗe jaɓata on tigi waɗa ɗum inayi on tigi yetto dorogo o yaha noon o waɗa wiya tanaji albala o jitawat nanɗo ɗum wottama e hunduko allahu akbar est ce que on hari o dorogaki ko ɗum waɗi sharia on newnata ɗum ɗon fes e alhaali wo alhaali fiyargol ɓeere nden dagaki sina o ittinna alhaali gooto yeeso ga o wi wala yubahu shurbuhu dagata ko yargol ɗan jaram sulinayi ɗan li laddatin fi dakmitagol fi enjoynagol fi nashwa heewi kon yaroɓe ɓeere ɓen ko ɓe yarita no on tigi softay bal woɓɓe goo waɗa e ella ɓe enna no si on tigi yari ɓeere nden o jangol ngol iway ka reedu o jangatake ellaji ɓoy ko ilalun ma'lula ko ellaji nawnuɗi yona ko holore dagata ko yarirgo ɓeere nden fi ɗum ɗon fi ittay jangol ma fi awa udditay haqqille waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo softina e ɓandu fuu ko fenande wala li tadawin hay dagata kadi yarirgol ɓeere nden fi ñawdagol ɗe puƴƴe ɗo lekki mum ko si on tigi yari beere Allah subhanahu wa ta'ala o tonganta en beere o enneta en yar o waɗa ton kadi lekki mana haray ko yare wota on yar tanaqud shari la yatanaqadu kalamuhu waɗo sharia on haala makkan piyondirta waɗeta on waɗu wala atashin wona sabu ɗonka kadi fi on tigi ɗonɗama joni on tigi yaru beere ɗum itta e ɗonka bal beere nden ittata ɗonka ɓuuri ɓeyda e ɗonka wala gayrihi wona sabu ɗum ɗo fo e ellaji ɗi ay moɓɓe no wi joni si tawi ko fi ñawdagol innama ko beere nden no ñawda ngu ñawɗo sellata kono waɗi nawnare no wawi ndikkude e koddori Allah hay son tigi ñawdaki hunde jarribande yiyande yimɓe no nawna Allah wona on tigi saato ɗaɓɓugol lekki ma o ronka heɓde ko ɗaɓɓira lekki o ndikka himo ñawdora kadi lekkele o ronka ndikkude ko ɗum waɗi ɗum ɗon kañum na darura no serti joni e goɗɗo weelegol o yaha o weele tawa ala ko o ñaama so o ñaamali joni o maayay o yi'a noon jiibe ma ko harmi ono kosewi o wi'e hara ɗon yo ñaamu sabu loru ko fi on ɗum ɗon ka no anda pellet si o ñaami tun heeg ngegi way kono innama joni ki ɗo dey nde nawnare ɗo woɓɓe ɗo no ñawdiran ɗum beere ɓe yari no beere ɓe ndikki ɗo wona pellet so yari beere nden o ndikkay no wiide noon mo wawi yarde beere nden o ronka ndikkude few ko ɗum waɗi kamɓe karama ko ɓe sendiri hakkude ɗum ɗon istimalu lmuharram lidarura ida kanti darura tandafiu bilmuharram wa istimalu lhamr o wi hunde sina hunde wotere illa li daf'i luqmatin gassa biha sina hara ko duñirgol ɗeɗɗere nde on tigi ɗeɗɗori sayre on tigi maɗɗike goɗɗum ma kuntum biredi ko ngari ha ka lokoje ɗo kum saggiɗo kum falike ɗo o hartike ha ronki kum yaltali o gerdi yo kum feƴƴi kum feƴƴali ko inni kankum ko ha ɗon kum arno ɗon tawi hay hunde ala ko selbi ko wawata duñude kum ɗum kum feƴƴoya so wona beere koyte sa'il ko selbi kon ala ko woni ɗon so wona beere koko selbi kon wawata duñude ɗum ɗon feƴƴoyale
ɗo yo yar ko ɓayi ɗon so yari pellet iway الضرورة تندفع بالخمر هنا ɗo haray no dagi o wi kono walam yahdurhu gayruhu tawaka ka makko ɗon kanko ɗeɗɗiɗo on si wona ɗan jaram harmuɗa to a waɗa noon ƴoyre yette soɓɓe nde ƴetta mankoya ko jaram dagiɗan nan fof naɓa koya ye on ɓira ɗan ɗan ɗuma fof pottinanaɓa suuɗoya to awa ñaama foññe ma lacciri ɗeɗo minen ɗiga gono ala ɗo tena ko ŋenken on ɗo tene lankon ɗon ƴetta kon yara ɗum woni hiyal hadi hiyalu la tubihu haraman kono hara ferlen on tigi yahi e burure o ɗeɗɗo yike ma ajana e burure kono ala ɗum fof takko ɗon fof ala few so wi ko doggo ɗaɓɓoya no gasa o maayay si boneji ari ɗi ɗiɗi tawi ko be goɗɗo e majji ƴette ko ɓurɗo fande on ƴettete o accugol ɗon hara o yarari ɓeere nden ha o maaya o faɗɗe tana yano e makko ɗum no ɓuri mawnude edi hutorgol ɓeere nden ɗon nde wotere ina astahfirullah sharti on yo taw hara ɓeere nden nde ittanaymo ɗeɗɗere nden ɗon goo ɗiɗi goɗɗum ngo alaa ko wawata ittude ɗeɗɗere nden si yona nden ɓeere ɗon ara yo alhaali ɗo dagge go hutorgol ɓeere nden ay joni no wawi woɓɓe inna ɓeere nden ɓay ko fi honɗum nde harmiri ko ɓayde bonna e hakkil idan si tawi on tigi ñeñinayi o yarida gokkum adday bini hunkon ɗo o maɗɗo quantité mo tawata ɗum ɗon sulinta wona e ha neɓa kadi ha ɓandu num wowta ɗum ɗon o ƴetta kadi seeɗa o yara wano portoɓe go yari tabeere noon ara ɓe sulata kon ko seeɗa seeɗa yargo joɗo wowla ha ƴetta kadi yara gokkum yalli ɗum no dagi warrugol noon ɓay bonnali hakkil dagaki ma yahi joni ha on ti yari no ɓandu wowti ko hay so honkiɗo henkenje tati wattamo ay fus ɓandu num wowtino woni rotini ɗum no kadi daginta few jaramji goo wano ndiyan tugi ɓe inna ko lekki puƴe feti ma goɗɗum ngoo si tabiti wonde ɗan ndiyan ɗan bonnay hakkil haray ɗan harmi ko tugi ɗan itta e mum ko honɗum kala wo jaram poɗɗoy lekkoy kadi no ka burure koy kadi ko sulinayi koye ko anda koye sukaɓe ɓen ɓe hutorayno koye anan hay fewno ko ɓen janɗata koye woduno so on tigi o ƴakki koye wolay kuman geray piiji wonde ko koye ɓe waɗannay mawɓe ɓen ka e atayas ɓe faalama wirtude mawɓe goo koye ɗon hikoye harmi fii kala inde makko e on ka meɗen na dorogu kono ɓay koye golli ko dorogu gollata ko kanko kadi ko woni dorogu harmi essence on hiɓe waɗa ɗum e linsere ɓe waɗa ni ɓe wutta ɓe pooɗa ni ɓe mikkito hundu kon pooɗira hundu kon yahoy ga yahoy ka ngaani kadi bonna e hakke ɓenna gensagol ɗum ka sukaɓe goo no waɗayno ɗum kadi hino harmi kala ko tawata wona e sabu ha haqqille ɗen bona haray ɗum ɗon kontama ko beere haray harmi jonno nde beere fii tongugol nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗi piiji ɗiɗi fii tongugol nde o waɗi lette goo ka laahara o kambiri ka laahara toon wonde mo yari nde beere o tuubaali ha o tawoyimo haray sanction no woodi toon o jeeya sanction ji watteɗi toon ɗin hay so naatoy ka aljanna o yarata beere few beere e ɗuuɗugol toon ko caaɗi no ila na wiide hay ko fiifaaji waɗa ko caaɗi naharum min khamri laddatin li sharibina no weli ha no uuri no ɗumandi kono
sanction on ko wonde bay o yarino de ka adnaga o hawjani man ista'jala bi shay'in qabla awani o giba bi hirmani mo hawjani hunde ado fewndo mayre ko o lettirte ko si fewndo mayre o hewtoyi ko yo ɗalende o yarata to no gasa ɗum ɗon wona sabuta o rewa ka yite o juɗo ha o ɓenda so yaltinoye ɗum ɗon ko al adab aw al uquba al ukhrawiyya woɓɓe ɗum ɗon no gaynana ɗum woɓɓe sinnama ha ɗum ɗo dey no harmi mo waɗi ɗum ɗo ha heɓa e bakkat so tawoyi allah no tikkani mo allah no lettira sabu ɗum ɗo ɗum no waɗa ha neɗɗo faɗa aljanna ɗum no waɗa ha neɗɗo naata yiite woɓɓe ɗum ɗo gayni ɓe acca few no woɓɓe ɗum gaynata ko ɗum wasi allah waɗi kadi al uquba duniyawi waɗi lette goo ka adna ga yagginir ɗum woɓɓe ko yo yiw wona eɓe nan ko ɓe ɓe naɓa kollum ɓe anda ɗum ɗo no wuli ma no ɓunni letta ɗen ka adna ga ko piyegol ɓandu ndun wulne no gasa si ɓandu ndun wuli ha ko ɓeere nde weli kon o yejjitay ɗum hannde kadi ɗa no weli kono ɗa no wuli ko wuli kono ɓuri ko weli kon min hatayi ɗum hannde kadi ɗum o wi wa ida sharibahu si tawi yariɗan jaram ɗo sulinayɗan almuslimu julɗo siko kefeero noon ɗon o ittini kefeero kan en foccatamo fi o yari ɓeere almukallafu fawaɗo wi'aɗo waɗu ko moƴƴi kon ta waɗu ko boni kon ɗum woni harawnti mari hakkil hara o helli faama itintinniɗo feetuɗo si yari beere hunde jokkama pay kun tusu kun yari beere kun foccatake kun yagginta noon seeɗa kun andine ɗum ɗo wattake en aroyay ka yaggingol yeeso muhtaran tawa ko o suɓiɗo kadi wona o doolaɗo so tawi ko goɗɗo yetti finkaari inni sa yarali kun henken hun ɗomi ko ɗomi ittete wonki o yarini fi dandugol wonki makko ki ɗum ɗo o lettatake aliman tawa himo andi kadi anna kathirahu wonde ko ɗuuɗi kon e ɗan jaram ɗo yuskiru ɗan sulinay himo andi ɗum ɗo ko beere ni o yara amma so sikki ɗum ɗo ko coca cola o yarini wonde ko coca cola tawi jaka ko beere tawi jaka yette sojon o yar coca cola on ha o gayni o ƴetti noon henken on o loowi ɗum ha o gayno o uddi o fanki wandi ma ɓe jaɓe ɗum ɗoyno ɗo soɗan ɗo bini mum baba jarama Allah barke ma ƴetta ɓe yara fu fiɗɗa hoore nden kon ɗum ɓe yornimmi ɗum ɗo ɓay o anda wonde no harmi haray jokkama ɗo haray si ɗum ɗo fowtimmi ko julɗo ko hellifaɗo ko marɗo hakkil ko suɓaniɗo hoore mum na doolaɗo e hoore himo andi wonde ko beere ni koko sulinta ni o yari ɗum fa alayhi lhaddu haray no fawimo hidde ɗum ɗo woni lette yaggineɗe ɗen woɓɓe ko ɗum ɗo ko tuma ɓe tawi si ɓe memi ko yiite ɓe acca hidde nden 80 jaldatan ko loyru 80 ma al hurriyati wondude e nimagu si tawi on tigi ko dimo ko loyru 80 teddungal ɓay ko dimo wa 40 ma al riqqi loyru 40 wondude e jiyagu si tawi ko jiyaɗo ko loyru 40 foygintinne ɗa ngal teddungal ɗo no gasa yetti bari joginno min komi yetti sojo nani falaka ngal teddungal ɗo few tawan hakkunde loyru 40 loyru 80 ko sowa nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko piino kon ko loyru 40 o pii kadi ko hewta ɗum o piiri tappirgol paɗe ma baape e sifa wona ɗum hay hallugol linsere ni tappa ɗum fof o piiri goɗɗo jarribano torɗen Allah en fof yo Allah dando jarrabu no wawi yande goɗɗo no o foti fodde wo
o yari bere wari ɓe foccimo tappande tun mo ɓe ara o ƴetta honno wiyete buge mum kun halla kun tappa ɗugula ayersata oya kadi ara gerda no o yahi o nangoya kadi fayi mo yari ɓe ari kadi ɓe waɗi mo ɗum ɓe aroy kadi fayin ka tata ɓum goɗɗo inni Allah huɗi o emba ono adde ɗo ko sukkine e yargol ɓeere emba o ko dugula Allah huɗi o an maki la tu'ini shaytana ala akhika wota wallu sheytane e hoore o siɗɗo ma tawɗumo du'anomo kan Allah accin o kono yimɓe heewɓe julɓe hande ɓe anndaɗo si ɓe goɗɗo jarribamare ɓe welti yi anani ko kaari waɗi anani ko alhaji kaari waɗi anani ko ustad kaari waɗi anani docteur kaari waɗi hunde kaari la ilaha illallah ye no habbi mi partage ay jaari ɗo mi partage e min kadi mo ɓe partage bugo sakita ko ella molanaɗo Allah no wawi jarriburade man kadi ko ɓuri ɗum wuri toro Allah yo Allah surde dande jarrabuye kanko mo Allah jarribi on yo Allah o yaltimo e jarrabuye o yaafomo idan ko ɗum waɗi andugol ko jelu o foccete fewndo ko Umar lonti radiyallahu anhu Khalid ibn Walid ay o naɓimo Sham o windoyi o yimmini goɗɗo o waɗi lettre o yimmini goɗɗo yo ar yeeto Umar o inne o ari Allah waɗi o ari ka Umar ka majlise makko tawi kohoɓe muhajirin en fof ayno ɗon o tawi Usman ibn Affan no ɗon Abdurrahman ibn Auf no ɗon Zubair ibn Awam no ɗon sikki Talha no ɗon telen ɗo waɓe jowo min kibari sahaba kummaluɓe disodirteɓe Umar ɓen tawi ɓenno Ali ibn Abi Talib ɓe foppuno ɗo o yotini nelal ngal o inni ha inna nnasa gadin hamaku fil khamri fatahagarul uqubata yimɓe ɓen ŋatike e beere ɓe darike ɓe duumike yargol beere ɓe lette ko waɗa kon lowru 50 ɓe yawi ɗum ɗon yiltali ɓe fus joni no ko honno watta andi ton fayda hanno uddita tun ko julɓe heyɓe no wowtuno yargol beere tawi fayda wawani hippani accutugol few Omar in hino ɗo landeteɓe hino ɗo kummaluɓe landiɓe ɗo Omar tigi inni ko no wiɗon e ɗum wo yimɓe ɓen ɓe yawitike lette ko waɗa kon lewru 50 ɓe duumike yargol beere ko honno watte Ali miijiti o inni inni ara annahu ida shariba sakira wa ida sakira hada wa ida hada iftara falay haddu lmuftari 80 jaldatan فقال عمر لرسول خالد قال أبلغ هذا صاحبك وضرب خالد 80 وضرب عثمان 80 وضرب عمر بعد ذلك 80 عمر علي وي ميمي دوي او دو neddo si o yari beere o wolay cono cana so woli cono cana o wolay fenande o kansa yoɓɓe miɗon mbi hunde kaari miɗon mi waɗay ma hunde kaari mi waɗayni ida hadaftara fale haddul muftari fawimo joni hidde tukkuɗo goɗɗo wi ko fattujo maako no ɓayno heewi ka on tigi yenni o woli ɗum miɗon fatturu yo focce ko tukkuɗo goɗɗo foccete ko no ko lewru 60 Omar inni he an nelaɗo on yaw yottino ɗum ɗo ɗimmo ma on ɗon ko nelɗo ma on Khalid ɗum waɗi ɓorde ɗon fayde Omar ko foccete ko lewru 60 Usman ko lonti ko lewru 60 foccayno Khalid ka woni toon ko focci lewru 60
ari riwaya goddo go imam al-Bayhaqi no fillimo e wobbe go wonde Omar si tawi no addama ka makko neddo mo tawata o jarribora o andira ka duumagol yargol beere tawi mo andira seeɗa e makko bayagal ɗuma o focca mo lewru capannayi so addama e kakarari andar o ko ɗum fayda jokki tawi kadi mo kalkaltina gite makko wuri hay o mapaki focca mo lewru capanɗe jeetati o ndaara e alhaali o ma ko ɗum ɗo woni hikma ko noon woni ko ɗum waɗi haddu farilla on fi yargol beere ko lewru capannayi ko ɓeydi ɗon ko ha lewru capanɗe jeetati ko halfinaɗo on ñaawore nden on ko kanko darata alhaali addaɗo on so tawi o ko kalabantejo o wuri fayde mo yawiti haaju ma o fillinike ɗum laawi buy na laawol aranol ngol ni yo waɗu capanɗe jeetati ma capanɗe jeego yo ndaara ton si tawi ko feggiɗo e mum tun ko zalla dara ustasi ɓe men andiraɓe ɗum few tigi on ko Allah muuyi kala si arɗo Allah muuyi kan lewru capannayi waɗa lewru capannayi ko ɗum ɗo woni ko selli kon e muɗum o sendiniɗo hakkunde dimo e jiyaɗo nde wonno ka zina to ko feccere woni hakkunde maɓɓe lette ɗen fof hande kadi fuqahawen ɓe ƴetti feccere kala ka dimo on waɗana ɗum ɗo tawi koko wawata feccade aray jiya ɗon ko feccere mum waɗante si tawi koko wawata ko feccade koko ɓuri fande ko mo ƴettata wano wargol ngol feccatako ko ɗum waɗi kanko ka so waɗi ko o warirte zina haysi ko jombuɗo ma korɗo jombaɗo ɓay wargol ngol feccatako ɗum haray ko feccoto kon ko ɗum o lettirte ɗum ko lewru capanɗe joyi ndu nde beere kon nde harminira kon ɗum ko hikma molanaɗo ɗen andi conséquence ji arayɗi ko beere addata kon no ɗuuɗi ha feƴƴiti heɓi jarrabuye joni e o zamanu men ɗo gasa yaroɓe beere ɓen ko gonga yimɓe ɗuuɗi kamɓe men goy kono waɗi piiji goɗɗi go arɗi o ko kuuca ka ko honno dorogue noneji dorogue ɗi ɗum ɗon han hutorede ɓuri beere nde nambara mum on tana mum on no ɗuuɗi ɓuri beere nde ɗum waɗi haray laamuji ɗi no foti e darnade ɗum hara koye hoore soɓe ko yagginte ko seerugo robine on ka ndiyan no iwata ɗon ko wonɓe addude ɓen waɗoɓe tarwiji ɓen ko ɓen fota e joge bonɗe ɓay consomo on consomi wo si o heɓi ko consoma fiimowo on dorogue on o fiimi dorogue o si o heɓi dorogue ko ɗum waɗi leyɗe ka wakkiliɗe fi hiwgol jama mum on fiimowo on consomowo on ɓe waratamo few on noon koɓe sokkumo kono addowo on waɗo tarwiji addowo yeeya on noon si ɓe hendike mo ɓe layyotomo few ko ɗum noon ɗanninta kaka iwata ɗon ko ton sokete masdaro on ko ton ka fuɗi ton ko ton ɓorete si ton fuɗama ton ko lutti kon yorana yorema mi torki Allah yo Allah hiw en Allah hiwaki en haqqille men ɗe hiwana en dina men kan o hiwana en leydi men ɗin e teddungal men ngal o yaafo bakkatuji ɗin fof o danda en jarrabuyeji en tawata ɗi hersina e ma e wawata muñaɗi ɗi wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin nam eɗo watti kam sen golloɓe golleji sokkuɗi ɗin ɓe ƴettay ɓe fi ɓalɗi ɗin softe nden ɓe gollira gollere wala wiyete ɗum mendata 24 heures sifanmo ɗum wiyete munashitat suftinayi laala naata nder ɗon ɗin ɗon kontatake ko beere bonnata hakkil ko woni fayda droga e ɓanndu ɗum ara fewndu ɗon o musatake ko tuma feƴƴitoy wo si muusendi golle ɗen nanga on tigi
kono hay ɗin ɗon accugol ngol ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude ɓeyne ko munashitat aqliya e munashitat jismiya. Munashitat aqliya ko tawata ko findinta haqqille ɗen taw haqqille ɗen ɗumannike ɗum ɗon ko dorogo on e beere nden e ko waɗi tawn ɗum ɗon kam no harmi. Munashitatu jismiya ko softinta ɓanndu ndun na haqqille ɗen bonnata haqqille kono softina e ɓanndu ndun ɗum ɗon accugol ngol ɗum ɓuri moƴƴude kono harayna ko harmi. Nandini yani mi watti masha Allah. Ngel kelandal ngal ɗo ko goɗɗo nandini ɓeygu muɗum e yumma mum wi watti ɓeygu mum yumma mum sonnajo on yehi ka mawɓe muɗum wonoyi toon kono ɓe artirimo ma sonnajo on faala artugol kamɓe kadi ɓe sattinali o arti o tawti gorko on ɓe tokki ka ɓe wonno ɗon ɓe jokkiti ko ɓe wonno e wadde ko aada nge ɓeygu mum watta ko joni noon e hoore mawɓe ɓen no andi gorko o wi'ino watti ɓeygu muɗum yumma mum hiɓe andi kadi o waɗali ko hani wadde kon kaffara on haray ko honɗum woni ko fawi ɓeeɗo kam ɓe attani jiwo on kadi ɓe joni o ɓe andi jaka o wattino ɓeygu makko yumma makko ɓe aritani jiwo on ɓe natti ka maɓɓe ɗon ko noon ɓe hani wadde ha joni tawa mo wi'i watti ɓeygu muɗum yumma mum foppu no fottani ɗon karama koɓɓe fuu siko nene on o addi wonde haray sonnajo on o toganama sonnajo on dakmitagol e sonnajo on ko ari dakmitto ɓeygu mum kon ha to waɗi kaffara on. Kaffara on ko ardidira ɗum ko yorin ɗin jeyaɗo simo mari mahimo mari coggu mum sayno yeeye obligatoire ko yorin ɗin kosi ala few o mara jeyaɗo o mara coggu jeyaɗo ma mari coggu jeyaɗo kono ala ka yeeyede few ko yo horu lebbiri ɗo jokkidira ɗi si tawi ko nayejo mo wawata horude few ma nawnuɗo nawnare wi'a nde ɗo dikkata aduna nde yadata kadi nawnare few yadata e korka kam few o mara kadi jeyaɗo korinɗina haray oɗo ɓeeɗo ɗiɗo innako yo ɓe ñammi miskiɓe 60 ko ɓaawo ɗum ɗon waɗi ɗum ɗon few o regili ɗum ɗon gasi non si o yida e makko ko alwi min qabli an yatamassa ko adi ɓe memodirgol jon noon fi on tigi o waɗali ɗum o respectali ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon kon kippiniri aya alqur'ana sabu ɗum ɗon bal ayaji alqur'ana sabu ɗum ɗon o teddinari ɗum o respectali o yide sonnajo ado o wadde ɗum ittali ha jon ɗum no fawimo ha ñande o maayi no fawimo ko be o waɗa si o waɗali ɗum so tawoyi Allah o tawdoyi Allah e bakkatu jano ko ɗum waɗi joni haray mawɓe ko ɓe waɗi ɗon kono no moƴƴi ɓay jaka si ɓe wondi o rena non ma ɓe wawi wondude asa wona cergal nandingo wona cergal few ɓe wawi wondude ko woni wona ɓe yiidu e daɗɗude debbo no wawi mo defande no wawi mo wuppande no wawi lortude suudu ndu no wawi dankagol fayɓe no wawi wonde ka suudu toon kono komo beyi woni danki feere kono ɓayni yette sow jon karango ɗon wonirta ɗon ɗum ɗumantinno ha ɗumantinno ronka ɗumantinnade ɗon haray ko moƴƴi ko ɓe woɗɗodir ko mawɓe waɗi ɗon kono no moƴƴi ha ɓayi ɓe wottini woɗa on ha nde ɓeydata kadi jokkodira ha ɗumano ɓe naɓmo toon no gasi ɓe naɓimo toon wonoyi ha no gasa yette sow jon oni o inna he abbo giɗo yaade yo hakkilo nani joni aden fawo e Allah waɗa kaffara on fino hettira sonnajo
kono sinan sonnajo no e mo jokki haajo makko kono on natama horgol lebbi ɗi jokkitira ɗo na wela fi koy ɗon ko tawata on tigi tawa o mapike moƴƴi ɗon noon si tawi sonnajo no welama sonnajo no to innama jungo ma hewtima tuma horɗa lebbi ɗi jokkata awa gasi kono on tigi wakkilo tu ɗon haray mawɓe ko ɓe waɗi kon haray no moƴƴi ha ko noon yoɓe jogomo toon tawa ha tuma o waɗi ko Allah wi yo waɗe kon wabillahi tawfiq. Assalam. Waalaikum salam. Na? Ani oɗo suka ko o yewti ɗo ko gonɗo wasiyotoɗen ɓe sukaɓe goo no acca juulugol fi honɗum ɓe hatta ɓe juula ɓe lamitora wonde ɓe waɗi zina donc mo waɗi zina haray o laaɓa fen ɗon hay so juuli Allah jaɓata julde nde ma ɓe lamitora ɓe yari beere innama Allah jaɓata dewal makko balɗe jaɓatamo julde nde balɗe 40 ɓenne joni ɓay Allah jaɓata julde nde gonti ala e tampintinade ani ɓe tawa hiyo ɓe faala juulude kono ɓe nayi ɓay on tigi waɗi bakkatuji o bone ɗo hay si natale juulugol sikka Allah jaɓay ɗum ɗo ko ella on tigi waɗi boneji ɗiɗi aggodirɗe so on tigi waɗi ko boni kon wona yo ɗum ɗon haɗumo kadi waɗugol ko moƴƴi koyo waɗi ko moƴƴi kon bonnayi ko boni kon innal hasanati yudhibna sayyi'ati dhalika dhikra lidhakirin moƴƴi ɗin yolora e bonɗi ɗin juulugol ngol ala ko watta on tigi ronka juulude sina hara hakkille bonu fi on tigi waɗi bakkatu jano o wiyari beere ko obligatoire yo juulu no gasa mo gasa ɗum ɗon Allah waɗa nden julde ɗon nde haɗoyamo yargol beere inna salata tanha anil fahshai wal munkar o yaru beere ba o waɗu zina ba o juulugol ngol obligatoire be o juula o toro Allah noon yo Allah accintinmo ɗum yawmal qiyama ko bonɗi ɗin e moƴƴi ɗin pesdete si tawi noon ko bonɗi ɗin ɗum on tigi jokki yaray ko ella molanaɗo idan ɗum ɗon wona hujja wona dalil fi on tigi no wadde ɗin no jarribora waggol ɗin no piiji ko yo juulu siko fewndo suuma e kadi yo hooru yo waɗu dewe ɗen fuu toro Allah noon yo Allah accinmo ɗi piiji bonɗi da wa billahi tawfiq.